Ezekiel chapter 3 verse number 19. Incwadi yabaseKolose chapter 1 verse number 21 no 22. Sibe sesiyathandaza sasinisiwe ke isono sami sikholelwe namamkela uYesu waba inkosi nomsindisi wempilo yami. Isono sibone isu lenkosi kwincwadi kaLuka 19 verse 10 lapho elithi iBhayibheli uYesu esithi yena uzile njengonyana womuntu ukuba asindise bonke abantu abakude noThixo kuba abo bantu basengozini. Ngiyafuna ke siqhubeke namhlanje nalamazwi ukuba umuntu ephila ekude noThixo, lo muntu lowo uphila ehamba esitya ubomi ebutyela engozini. uYesu ke uzivolontiyile ukuba ahlangule abo bantu bangafikelwa kukufa bokuba bangene ebhokisini befela ezingozini. Lamazwi ke akule ncwadi ke senzo ngicela siqale ngawo siwafunde. Verse number 19 wakhona. Incwadi Ezekiel chapter number 3 verse number 19. Isihloko sithi inthetho kaPetrose endlwini kaThixo. Verse number 19. Guqukani ke ngoko ufuna sinothele uba uPetrose akathethi ethaveni. Amen. Wayethetha endlini ebizwa ngoba ekaThixo. Utholi nasendlini kaThixo bakhona abantu abafumaneka bengaguqukanga. Jesus. Funda ke. Guqukani ke ngoko uthi ke abantu bamele kuba baguquke. Nibuyele kuThixo njengoba abantu bekude noThixo bephila bekude noThixo. Ukuze abantu babuyelane noThixo funeka aba bantu beguqukile. Amen. Beguqukile. Amen. Amen. Funeka aba bantu beguqukile. Kuba abantu ka bephila bekude noThixo bephila bemsingele uThixo engabhekananga nabo. Uthi uPetros ke kwaba bazalwane guqukani ke ngoko. Eligama elithi nguquko litsho utshintsho. Litsho ukuzisola kwabantu. Lithetha ukuzibona kwabantu ukuba simonile uThixo. Babe sebeyazisola abantu ngokona kwabo uThixo. Baphinde abantu bazibophelele ekulungiseni impazamo abazenzileyo. Baphinde abantu babe sebeyazimisela ekwenzeni ngoku izinto ezimonwabisayo uThixo. Bebonakalisa ukuthi besikonile. Funda. Guqukani ke ngoko. Guqukani ke ngoko. Nibuyele kuthi kufikwa kungenwa kwisalvation kuyaguqukwa. Amen. Umuntu owavele wasindiswa engaguqukanga kunzima ukuyiphila into uThixo ayifunayo. Amen. Ngoba
iqualification yokungena kwi-salvation kukuguquka komuntu. Guqukani ke ngoko nakugqiba nibuye, nibuyele kuThixo. Amen. Abantu masebeguqukile, uthi lo mbhali mababuye. Yonke incwadi kaIsaya 55 verse number 6 sithi, mfuneni uYehova esenokufumaneka. Abesesithi ke, shiyani indlela zenu ezimbi. Kuba xa abantu bebuyela kuThixo funeka bebuyile basiye. Alikho ivangeli elimenza umuntu abuye nazo zonke. Kukhona lenodwa xa ubuya shiya, ncama. Uthi kuPetro semebese endlini kaThixo ethi, bazalwane guqukani nibuye. Ngoba kuyikunisiza nganto ukuba sendlini kaThixo ningabuyanga. Nikhonze uThixo kodwa ningabuyanga, nisekweza ndawo beniphila kuzo. uPetro uthetha nabantu sebesendlini kaThixo kodwa abaphendukile, abaguqukanga, ababuyanga. Athi ngoba lapha endlini kaThixo bafuna izinto zalapho bavela khona, kuba zange babuye. Guqukani ke nibuye. Fundi, guqukani ke ngoko nibuyele kuThixo, nibuyele kuThixo ukuze ziqinywe izono zenu. Ningabuyele ezicaweni, buyelani kuThixo. Amen. Ngoba khona abantu abathi kasebudala bephila bacengane, athi umntaka baba umdala ngoku kufuneka ube necawa, ube necawa. Abathi umdala ngofuneke ube noThixo, bathi ufuneka ube necawe ngomfundini. Into ezawungcwaba yesisi umdala nabantu abadala khawuziyamanise necawe. Ziyamanise necawe mntaka sisi. Uyabona ngoku abantu abadala sisi, fana abadala bantwana, khawuzame ukuba necawe wethu. Nantsi icawe umakhelwane, noba ungene apha benento yokukungcwaba. Kuthi laba bantu ngabantu abangene ngolo hlobo, ababizelwe ecaweni, ababizelwa kuThixo. UPetros wenza imvuselelo phakathi emakholweni, ngoba ubona abantu abakhonzayo kodwa bengashiyanga nto. Bona abantu abaphethe iBhayibhile ba-serious, benza yonke into eyenziwe esicaweni kodwa inhliziyo zabo zimdala, zingcolile, besenza wonke amanyala enziwa ngabantu abangekho nkonzweni. Wamemeza kuPetro sithi, yabazalwane guqukani nibuye, lishiyeni izwe likaFaro, lahlani izono, tshintshani indlela yokuphila, yenzani ngoku izinto ezifanele abantu abalibangayo igama likaYesu. Guqukani bazalwane, nibuyele kuThixo. Oyena mntu esamshiyayo nesikude naye nesisengozini ukuphila singekho kuye uThixo. We are not safe ngoba sisenkonzweni, sinomfundiso sosingcwaba, sinecawe sihambayo, asikhuselekile as long singekafiki kuThixo. Guqukani bazalwane, ngoba kuThixo akufikwa ngaphandle
ngaphandle kweguquko asimtholi singatshintshanga, asibe naThixo singaguqukanga. Asibonge igama lenkosi. Akunandaba ukuthi wasonta nini. Kukho abantu abanenhloko ezimhlophe namhlanje baqala ukukhonza abe ngabantwana, kodwa basekude namhlanje noThixo. Funda standards now guqukani. Uthi umbhali xa seniguqukile nibuye. Xa nibuya niqaphele uba nibuyela kubani. Uthi umbhali nibuyele kuThixo. Guqukani ke ngoko nibuyele kuThixo ukuze zicinywe, ukuze izono zabantu zicikwe. Zicikwa xa bebuyile. Kufika abantu bangaguquka kodwa bangabuyi. Jesus. Izono zabo azicikwa bengabuyanga. Amen. Umbhali isitep sokuqala, phendukani, guqukani, tshintshani, yenzani into efanelekileyo. Okwesibini, buyelani kuThixo ukuze zicikwe izono zenu, ngoba izono ziyacikwa. Izono ziyacikwa. Amen. Uba emhlabeni uyakwazi into yoba kuthi umntu unetyala ligwetywe, kube sekuthiwa licikiwe ityala lakho, kutsho abantu. uThixo uyazicika izono zabantu abaguqukileyo babuyela kuye. uThixo uyasesula amatyala abantu abaye bazisola, babuyela kuye. uThixo uyalicika ityala le-abortion owayenzayo. Oh Yesu. Xa ubuyela kuye, uThixo uyalicika ityala lomntu owambulalayo. Xa uguquka ubuyele kuye, uThixo uyalicika ityala le-rape yomntu owamreyiphayo. Xa wena ureyiphileyo uphenduka ubuyela kuThixo. Amen. Ziyacikwa izono zokuphakatha xa umthakathi ephenduka ebuyela kuThixo. Thank you, Jesus. Ziyacikwa. Thank you, Jesus. Ziyacikwa izono, ziyacikwa. Yes. Ziyacikwa izono. Ziyacikwa. Uyazi bakhona abantu abaphila emhlabeni bakhupha izisu, abantu wayemithi nabo. Uyababona abantwana ba umntana ngengaka, xa ibona la mntwana kuba nomvandedwa, akhumbula umntwana wamlahle emgqomeni. Kuba xa uYesu engekafiki, ungekaguquki, izono wazenza uyazikhumbula. Noba kungangathi kumnandi kuhle, kodwa uba wawuke wamitha ngonyaka othile wamkhupha lo mntwana, lo ihlala ihleli apha kuwe. Ulanyulelwa kukuguquka, ubuyele kuThixo. Azicike uThixo izono zabantu, not abangene ecaweni, ababuyela kuye. Izono zicikwa icawa, izono zicikwa kukubekwa izandla, uthandazelwe.
ungaquka enkonzweni ufake isifatho senkonzo wenze yonke into eyenziwe esontweni, kodwa ungaguquki ubuyele kuThixo, zonke izono zakho ziba ngumthwalo phezu kwempilo yakho. Amen. Izono zakho khululeka mhla waguquka, wabuyela kuThixo. Wangaguquki nje, wabuyela kuThixo. Yabona namhlanje icawe sixakwe ngabantu abaguqukayo bangabuyi, basesezweni. Abo bantu bafike bazitshintsha icawe ngoba bafuna ukuphiliswa sebelapha phakathi. Bafike bazitshintsha icawe, zatshintsheka icawe zalihlabathi. Awazi ka ungena enkonzweni namhlanje noba ungena ethaveni noba ungena ecaweni la. Awazi ka ungena ecaweni namhlanje noba ungena emdanisweni wehlabathi noba ungena endlini kaThixo Yesu. Wafika abantu abangazange babuye bangena phakathi nehlabathi. Wafika abantu abasunyanyiswayo bathi bayayikhetha inkosi, kodwa buyani bangafuni ukubuya bahlale ezweni, bangena phakathi bafuna inkonzo basiwesipasi kodwa balilizwe bazange babuye ezweni. Kuyabuywa. Thank you Jesus. Kuyabuywa ngoba icawe sengxakini funeka sibefise kamandi. Icawe sengxakini funeka befundisi bafune ezanto zaphaya basithandayo basifake phakathi. Funeka bathule nendlela yokugqoka funeke babayeke bangabakhusi ngoba aba bangena endlini yokukhonza bengabuyanga. Kuyabuywa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kuyabuywa. Thank you Jesus. Awunxibi njengomqayiso mzimba kasawubuyile. Awunxibi njengeprostitute masawubuyile. Laa ndlela wawunxiba ngayo wawunxibele udayisa. Nendlela ungathi ugqoka ngayo eyayisenza uveza amathanga akho wawuyodayisa. Kuyabuywa. Masawubuyile kutshintsha indlela owenza ngayo, kutshintsha indlela ogqoka ngayo, kutshintsha indlela ohamba ngayo, kutshintsha indlela othetha ngayo. Kuyabuywa. Hallelujah. Malibonge igama lenkosi. Malibonge igama lenkosi. Awunxibi njengolewu xa sowubuyile, awunxibi njengedinza xa sowubuyile. Kukho iimpahla zobuginza osigqoke ebuginzeni, kodwa kukhona iimpahla zasekubuyeni. Awusagqoki njengomjita nje, sowugqoka njengomntu obuyileyo. Kuyabuywa. Iinkonzo zixakwe ngabantu abavume uYesu kodwa babuya. Malibonge igama lenkosi. Awungene mphatha ngecawe, ungene esitaweni zakhona, awazi noba useklabhini na noba kwenziwana apha ngoba abantu abalapha basezweni. Basezweni endlini kaThixo kodwa basezweni. Basendlini ngeziko kodwa basezweni. Baselizweni akho mahluko kosezweni ophakathi enkonzweni. Kuyabuywa. Yini mntakababa? Wathi ungasesisi isifebe kodwa wagqoka njengesifebe. Yini ungasadwaka kodwa wagqoka njengesidakwa. Wathi ungasantshontsha into zabantu wagqoka njengomntu ontshontshayo. Ubuye kanjani wena? Ubuye kanjani? Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord!
Uyabuya. Inkinga isekuye. Oh yes. Uyabuya. My God! Uyabuya. Many! Lento yenzeka abantu bakaIsrayeli babephuma eGibhithe, baphuma abalisizwe laseGibhithe kanti abalisiyanga. Kuphume iziqu nje, inhliziyo sasele. Yamadoda phakathi enhlango kaGwanjo kubhekwe eKhanani. Abaphumileyo eGibhithe abafuna iKhanani, abangaphumanga eGibhithe abafuna iGibhithe. Sebalishiya iGibhithe ngeziqu kodwa kubhekwe eKhanani. Washo ukuthi nje babhekwe eKhanani nje kukho abangayiphendukelanga iKhanani. Kukho abantu abangayigugukelanga le nto obheke eKhanani. Ithi phakathi bakhumbula amathwele aseGibhithe. Namhlanje inkonzo zikakene nabantu ngoba abantu bafuna ilizwe, bafuna ukuhamba njengezwe, bafuna ukunxiba njengezwe, bafuna ukwenza njengezwe. Lalela lokutshela indaba ayikho eguquke, indaba isekubuyeni. Wabuya na ntombi yami ngoba kuyabuywa. Ngeke ulifune ilizwe owalisiyayo. Yawe! Yesu! You! Nabefundisi balamhlanje abazange babuye, bathandiswe. Sindlela embi ephambukisayo kuyo unosizi elihlabayo. Kuphethe buyani, kudukani nibuya. Ncwadi kaLuka chapter number 15 verse number 17 kawuleza. Kuyabuywa. Usathane uproduce abefundisi nabaprofeti abazokwakha amabandla alilizwe. Abantu abangabuyanga ukuze bafumane comfort kulo mabandla bagcwale apho. Izoni ezithi Yesu ngaphakathi zigcwale kwezo nkonzo zabaprofeti nabefundisi abasebenzela just ukutyeba kwabo bengenandaba nemiphefumulo yabantu. Kodwa zokutshela iqiniso namhlanje bonke abaphendukile babuyela kuThixo, ningamiliso kweli lizwe. Yakubuyela esizondweni yathi mamela ndikutshele ngoba xa ukhonza uJesu uphile emanyaleni usenza izono wenza into oyithandayo unelisa umzimba awukho ezingqondweni zakho ngoba ayikho indlela ebheke ekhaya ehamba lapho othanda khona. Ayikho indlela ebheke ezulwini engahamba lapho ufuna khona. Yonke indlela ebheke ezulwini ayifani nenyama yakho. Bonke abantu abayezulwini inyama balwa nayo. Bonke abantu ababheke ezulwini abahambi lapho bathanda khona bayayincama intando yabo. Ayikho indlela eyezulwini ehamba lapho uthanda khona. Yakubuyela esiqondweni. Uyabona ungamthatha uJesu ungavumi ukubuya. Ungamthatha uJesu kodwa ungafuni ukubuya. Ungamphathi uJesu kodwa ungafuni ukubuya. Oh Yesu. Baningi abantu ababeclaima ukuthi sisindisiwe kodwa banama-boyfriend babenawo bengekasindiswa, banawo sebesindisiwe. Yesu. Kunabantu ababekade bephuza utshwala bengekakholwa basaphuza bekholwa. uJesu
isifuba samam ufika kimi lisehluleki anginikeza amandla okwehlula into ezihlulayo ndingabe ngulewu womzalwane. uJesu ophilayo ofika kuwe uhlulwa kumjolo akufika kuye kisezona awukwazi ukuthi uJesu sefikile uqhubeke njalo ujola nokujola nomzalwane umjolo umnye awukwazi. Thank you Jesus. Siyathandaza mwayifikile mwayifikile makakuguqule akubuyise. Awubuye ngoba xa ungekabuyi elilizwe uzawulenelisa, uzakwenelisa inkanuko yelilizwe. Unganywe kwayekelelo esigodlweni ngoba inkonzo azifuni ukuluza abantu. Asikwazi baxelela inyani ngoba abantu abangaguqukanga baqhubeka msinya. Abantu abangaguqukanga hlubekile umuntu okhonzisa umuntu ongazange adibane noYesu atshintshe inhliziyo. Hlubekile le nto yoba icawe zamasindiswa zakhompithela ngeennumbers, zayeka ukumela uJesu emhlabeni, sazimela zona. Icawe zebiwa, icawe zamasindiswa zebiwa, namhlanje zimele zona, zikhompitha zodwa. Uba kwelami ibandla ndineemembe ezininzi kunomunye, kuyayiwe thini? Kuyayiwe mphela njalo. Kuyayiwe thini madoda? Kuyayiwe thini lama badlana esinawo sibhokoza ngawo aba bantu abasi-clients namhlanje abakhoyo benganikwa iqiniso lokuthi akekho ongabonana noNkulunkulu engaphendukile, akekho nje ongayezulwini ephila into ayithandayo. Noba ndingakwenzelela ndikunika into ozithandayo, into ozithandayo ngeke ziyitshintshe impilo yakho. Thank you Jesus. Moses and Jesus, you decide. Ikawe nsonta kuyo izawugcoba umzimba. Ngeke indisesulwini. Ikawe yakho izawugcoba le container ohleli kuyo. Ngokuhlele container. Uhlele kwi-container wena. Uba ngapha apha endleleni umuntu utshayiswe imoto, kufika kuthiwa akasekho, kodwa nanku simbhekile uphumile lo ibingumuntu waseka i-container yakhe, kwengathethiyo, kwenganyakaziyo, into engacingiyo. Mawuguquka uya ngoba yonke le nto uyenzayo uyenziswa kokungabuyi. Khawuleza siyathandaza nayibabele akufikelwa esingqondweni, akubuyela esingqondweni. Kaloku yakubuyela ezingqondweni. Madoda umuntu umuntu kayesebuyela ezingqondweni uyayeka ukudlala. Wathi ndihamba icawe nje kodwa ndizaziba ndingumuntu. Ndizawuguquka nini? Yakubuyela ezingqondweni. Uyabona umuntu ophila kakubehla izono ekholo akekho kwiingqondo zakhe. Yesu uSathane kayizawulimaza umuntu funeka amlimaza. Ingqondo engabuyiswanga sisikolo Paul asiyibuyisa. Kukho dokotela apha abanqanda abantu bathi ungaseli, bathi ungatshayi, aphuma apha egqiba kuyala iklayenti apha abheme ithuba. Ibhaliwe laculwa dangerous smoking, ukutshaya kuyingozi. Kodwa abantu batya le nto kuthiwa yingozi bayitye. Isono sixaka umuntu efundile, umuntu
uyawubheka eBible school awufunda abe ngukufundisa pase ethwala isidanga sekufundisa eBhayibheli anqanqatheke qanqatheke afuna icuba iBhayibheli uyayifunda uyayishumayela afunda uIsaya athi sono sithintela insebenzo kaThixo aye kuso ngoba amehlo ayawabona amagama kodwa akakwazi ukuinterpreta into ethethwa yimbhalo. Jesus. Akanayo ingqondo yokuyazi le nto ayithethayo. Isono sithintela insebenzo kaThixo. Ngathi umuntu omncameli athi ngokufa kokumkani uIsaya nami ndayibona inkosi. Akafuna ukuthi ayibone kodwa. Hey. Nawusuku lapha emveni kwakhe uthi ungayibona nawe inkosi. Athi nothi emgcwabeni. Kodwa ngokufa kukakumkani uZiya uIsaya wayibona inkosi. Ekufeni kwakuZiya. Athi ke nami mathandekayo ngokufa kwale ntazana ndingayibona inkosi. Ukufa kwale ntazana. Ukufa kwale ntazana nami mathandekayo ndingayibona inkosi. Yes. Ukufa kwale ntazana. Ufa kwale ntazana. Awuvele emveni kwakuthi nathi inkosi ungayibona athi nothi emgcwabeni. Hayi. Nothi emgcwabeni. Ilibane zakubulingo kwasiyemkingo tena lokhu yakubuyela esikolweni yathi kane bangakanani na abaqeshwa bakabawo abashuta sisonka kanti ndimlo mna ndisifwa yindlala nakho mna ndibulawa yindlala ndiyakusuka ndiye kubawo umuntu wabuyela esikolweni uyazi udaliwe umuntu wabuyela esikolweni uyazi bakukuthiko xa umuntu esalahle kwesingodo uyadelela athakothiko. Yes. Asiyethi into ayithandayo alahla abantu kodwa uma sebuyele engqondweni uyakhumbula uba wadalwa. Ndiyakubawo ndithi kuyabawo ndibonile uthi uyazazi kayingqondo sibuyile babonile balibonke igama lenkosi Jesus. Uyazazi uba ndikubone xa sewubuyile ezibonweni zakho xa ungekabikho esiqondweni awuziboni. Namangazi ngiphucuke kanjani namanje namangazi ngiphucuke kanjani namanje kubuyelwa kuThixo. Yamadoda kuyabuywa xa kubuyelwa kuThixo. Amen. Asehlukananga thina, hayi sehlukana noThixo. Zonke izinto eziphethayo ebomini bam ziphethiswe kukwehlukana noThixo. Uma abantu bengefani hayi ngoba befani baxatyaniswe kukwehlukana noThixo. Ngoba xa kwehlukene noThixo there is no peace in this earth. Xa sike sagila uThixo sigilana automatically. Awukumzi onoxolo nokuthula behlukene nezulu abantu. Inkinga iqala ebantwini kodwa ingxaki iqala phezulu.
once sisehlukana noThixo beke sibe nokuthula emiphefumulweni yethu. Kodwa basifuna ukuthola. Let us go back to God. Let us go back to our Creator. Let us go back to our Master, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kuyabuya. Ungafeli kude. Ungafeli zintabe. Yamadoda ungafeli zintabe. Oh yes. Ungafike ekhaya sowuthule. Ungafike ekhaya sowuthule. Ufane nonyana wendoda eyahamba igabene loyise. Wabheka kwele nhlanzi eKapa. Wathi kayibuya. Wayabe noyise begabene. Wafika umphakela esigabeni. Wathi unyana akho kusibani waphupha. Uthi kayibuya buya ngebhokisi. Umindoda iqhinga nonina. Behleli phansi bakhumbula usuku. Nenkonke yakhaba uthando kwayo kwelikhaya. Sayibuya sayithule ngebhokisi. Alisakhona ityala lomuntu othuleyo. Yawathi ungaphuphi. Ukude noThixo. Ngoba ikuthini into abasayithetha nawe. Ungafela esitabeni. Ufele esitabeni. Hallelujah. Jesus. Sizokunqanda. Yukisana noThixo. Insuku zokufa zingekafiki. Ungafela esitabeni. Hallelujah. Na ukamthatha umenze wakho akubiyena usabuye esigodweni athi ngiyasuka ngoba inamandla lento okubuyela sigodwa kodwa uhlala inamandla yile yokusuka yewathi kuyasuka awukhonza uThixo ukulanda webekufike ukuyo. Oh yes. Yo. Sesiyathandaza. Ushamanda labakasita. Yemanda liboko santa labaka. Yema kuyesukwa. Kuyesukwa kakusukwa kuyinto esiwayo. Kuyinto esala. Kunezinto esala. Oh, kunezinto esala. Ngoba sabe Samaria eyayithwele umpandi ibheke khona emthonje uma seyifume namanzi aphilile. Uthi umbhali yayuselana umpandi ngasakhodi kunamanzi kuba kaloyo yayiyokha amanzi yowakhela ekhaya. Wayila ntombi siyumpanda yayingakhanga iyokha amanzi kodwa ibhakede laliphethelwe for uba ibe yinto angathi emanzini ingayimanzini. Isizathu sokusumpanda lento yayithwele yayingenyaniso yokha amanzi kodwa yayibheke ebafaneni. Emadoda kuyabuywa kakubuywa siyasiwa. Thank you, Jesus. Yekuba umuntu kayigodukile uyazisola. Uyazisola. Wenu sathandwa usha lelene khaya sebekuphekile bona sebekuphekile abalapha ya kukhona asebengapha ya abalinda basazoguquka kwethu sebesibhekile. Wena usathandwa wena wena usathandwa ushalele
Ubhekile bona lapha yake lokusuka ndiye kubawo ndifike ndithi bawo nonile emazulwini, nonile isecret yale ndodana ukwazi bazange xabane noyise, yaxabana nabasemazulwini. Thank you, Jesus. Nantoni na engalunganga apha kuwe siyijonga apha, uthanani nabasezulwini. uAdamu wafikela kuEva kukuhle ngapha, wathi eli lithambo lamathambo uyabizwa ngoba ngumfazi, thabathwe enyameni yakuhle kuye ngapha. Ayikho ingxabano xa kusekuhle ngapha, ikhaya lifudumele xa kukuhle ngapha, akho divorce xa kukuhle ngapha. Kodwa kungaliwa naba waliwa nabo, imitshato yachitheka, bazawudivosa besindisiwe, badivorce ngoba basindiswe nje abanabudlelwane noThixo, banegama lokusindiswa. Usindiswa lukho ngoba akekho ongahlukana nomfazi esindisiwe. Bonke abehlukana nabafazi besithi basindisiwe banegama lokusindiswa, abasindisiwe. Akekho umuntu ongehlukana nonkosikazi wakhe ekhonza uThixo, right noThixo. Akekho. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uxabene nomuntu wabulala umuntu wakowenu, afike kuwe uhambe uyoxolelana nomuntu wabulalayo. How much more kulahla umuntu ozela abantwana naye wakho umuzi naye. Xa ukwazi ukuxolela, uNkulunkulu ekwazi ukuxolela wena, akwenza uxolele i-enemy ye-enemy. Kukhona izinto xa abantu bengaguqukanga, bakha icawe bengaguqukanga, bakha iinkonzo abantu bengaguqukanga. Icawa imtshisi into ongena uyiyo kuyo kuba yiyo. Utshintshwa kukubuyela kuThixo, awutshintshwa inkonzo. Andikazi noba umshumayeli ushumayela kangakanani akasoze akutshintshe. Utshintshwa kuba wena ubuyele ezingqondweni wazi but there is God. KukuThixo odala umuntu, futhi uzokugweba bonke abantu abaphila phezu komhlaba. uNkulunkulu ohlanganisa imindeni yehlukene phakathi, abantu bengezwani behlukene phakathi, kufika uNkulunkulu ayidibanise uThixo ayingcibe imindeni. Amen. Akekho umuntu, akekho umuntu ongakhonza uNkulunkulu. Sesiyathandaza na uAdamu ngesikhathi kungena isono, ngena isono, ngoba isono senza ixabiso lomuntu lehle komnye umuntu. Isono mase kufika isono, uAdamu ebalekile ebuza nje umbuzo uNkulunkulu, a simple question, where are you Adam? Akaphendulanga. Wathi uNkulunkulu uAdamu, umfazi ondinike yena, where are you? Uphi? But Adam blaming God about Eva. Ngesikhathi uEva efika, Adam warejoice efuyela uEva because wayeright noNkulunkulu. Isono sasingekabikho. Isono sidala idivision. Nizalwa ngumfazi omnye nendoda enye, nibulalane, niphakathane, ningangenelani, nisolane uphakathi, ningangeni. Nizalwa ngumfazi omnye nafuhle eswini esinye, nahlupheka nathi nazeni badala senemali lo angakwazi.
because of a sin. Isono senza umuntu rape unina. Hayi, isono senza umuntu abulala igqekwazana. Isono siyinkinga engumangaliso. Fika kwesono sizela udestroyer. Ibhayibheli izintathu izinto ezizela ukusatha. Ageze engazanga kweba, athele athabalalisa abantu. But uJesu tumemizile njengomelusi olungileyo, ukuze abantu babe nobomi kude buchithime ubomi babo. Ngoba uJesu malusi olungile ngaphezu kwabelusi abake belusi abantu. Ngoba uJesu omelusi olungile okwazi ukunakekela izimvu zakhe ngaphezu kwabantu abanakezelayo. Alibonge igama lenkosi. Uyena esibuyela naye kuJehova ophilayo. Uyena indlela yokubuya kwabantu. Uthi ndimi indlela ndimi iqiniso ongaya kubawo ngaphandle kwakhe. Alibonge igama lenkosi. There is no prophet engakubuyisela kuJehova. There is no apostle ongakubuyisela kuJehova. Only Jesus. Only Jesus. Thank you, Jesus. Only Jesus. Only Jesus. No Biblia yakikake kakana. No washule kakana. Wanyanywa likhaya wasinama nawe. So uzilahlele empilweni yesono. Lalela mntwana baba ungafele ezonweni zakho. Umnyango usavuliwe. uJesu yathanda. uJesu wakufela nawe. Yesuka le ndodana yami seyihleli phakathi kwakho, impilo yayo injengeyakho. Yesuka kukwindoda apha emhlabeni ehamba isakha ihholo esikhulu, isephinde nje ubalingekane imthatha nokujikeleza ekuthiwa kurhatebe, indoda yomkhonto ebizela abantu kwizinyanya zakwabo. Lo ndoda iwalahlakisa kakhulu abantu abamnyama, ngoba abantu base-Afrika bathanda ukunqula abantu abafileyo. Jesus. Lo ndoda indoda okuthiwa ngumthimkhulu emrhatebe, ithi uJesu akekho. Le ndoda yakwarhatebe ibalelwe iintsuku zokufa kungekudala. Abantu bayezophinde babe sesidlangeni. uJesu uyisimangaliso. Ngeke umkhanyele uYesu ngoba wafa. uJesu asimshumayeli ngoba simbone esithombeni, asimshumayeli ngoba simve kumuntu, kodwa uJesu simshumayela ngoba uyangena ngaphakathi. Akafani nesinyanya tu esidla inkomo zabantu nebhokwe zabantu neegusha zabantu, esingasoze kuse kukhona inkomo esibayeni sakho. uJesu akafani nendoda eyenzela abantu omane usenza imicimbi uphekela abantu njalo. uJesu akana waste tu ochitha imali xa ukhonza uYesu, kodwa xa ukhonza isinyanya kufuneka ube nemali. Makhonza abantu kufuneka ube nento oyanayo ebantwini, kodwa ngamthanda uJesu osakuye ngenhliziyo yakho, asuke kube nguye okwenza ube ngcono empilweni. uJesu akakwenza uhlephuzeka dimanda izinto ungenazo. uJesu awukhanyisi kuye, awuthengi oyile, awuthengi manzi, awuthengi ityiwa. uze wena uzosuka ube yityiwa yehlabathi. Simangaliso sikaJesu awuphume ndendeni ungena ubulaleke, ube sewuhamba une-ecstasy losinikwayo, kuthiwa bosebenza le-oyile nalamanzi ukuze uncedakala. Thatha uJesu angene ngaphakathi, agcwale inhliziyo yakho. Amadimoni nemimoya ehlasela ikhaya lakho liyakubona isidingo usenze entendeni, afuduka amadimoni ekhaya ebona uJesu ongasebenzisanga zinto zabathandazeli. uJesu yaziwa sisoko, uJesu yaziwa kuSathane.
imimoya awuzenzanga mathisiwe. uJesu uzokhulula thina emandleni omnyama, kodwa ayizonke. uJesu akambamba umuntu ozothekethoza, uJesu akamnyanzelisa umuntu. uJesu ndimi emnyango linene, ndiyanqoqoza ububani yena yini bani uthe walivulo lwakuqala, ndiyawungena mna ndihle kunye naye. uSathane akeme emnyango kuwe, njengoba uzithanda kangaka uthi mna ndinaSathane, unaye. uba uJesu akekho nje apha kunayo uSathane akazange acele imvume yakungena kuwe. njengoba sihamba nale ndoda nje, uSathane uyasikhangela uba kule ndoda ukhona na uJesu. mna ke ndibe naSathane, ndingumshumayeli nakho umntu onganuSathane. njengoba sihamba sobabili nje uyakhangela uba ufikele kule ndoda i-empty ingenaJesu, akanqoqozi, uvala isikhala, uJesu akekho kuso, angene automatic. andimfuni uSathane, andimfuni uSathane, awumfuni uSathane njengaphakathi, andimfuni, ndimfuni uSathane, hambe Sathane, hambe Sathane, 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 hambe ngaphakathi. uSathane ukhutshwa mhla uvula ucala, uthi Nkosi ngena ngaphakathi. mayingena uyaphuma uSathane, awuthi Sathane phuma, uJesu wakufika, uSathane uyaphuma. usale uphumule, asibeke inyawo sithandaze, sivala amehlo ethu phambi kweNkosi. wakhazimula uJesu wathi uphele, wakhazimula, wakhazimula yena ayelenga eKalvari, wathi uphele, ufeziwe abasiyabula umthandazo ufanelwe nokuba ufanelwe imbezo, ufanelwe ukuthunyiswa, ufanelwe ukuphakanyiswa. akekho njengawe, akekho ofana nawe. uyinkosi ephakamileyo, uyinkosi enamandla, sawushinda kantoni yakasili kaJesu, sawushinda yakasili kaJesu, wasema sema uNkulunkulu wethu ndwele, kulula watu wako, ngegama lika Yesu, kuiba kasanta, kuiba ya Yesu, haleluya, Maria,
you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you. Yes, yes. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. 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 Thank you, Jesus. 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 Thank you. Thank you, Jesus. Yes. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Father, make your way to